Tomungno Haphang Sabka Sath Sabka Vikas sini Saoi Tongkhe Tiprasa amsayo je jengjal gesahui tongmani abono hamkrai khlainani bagai je nangmani Haphangni shepsap rina engthun obohaino koksaka srangsalo korom chorao jengjal chermongo ongkorfro hasini khajoksa siklaimle pol Dangshu talbrumno chongmani sikang lukrokno kogribui keplaingmani bisingti kebengnai bodoli MLA ngai tongfano sakni jesek fan tongsak lukrokni noknogo amsayo hamkrai sogirdani bagai Haphang hatai kathroi lelamong nahariyaoi satong wati Koritongo Boromgrang MLA Paul Dangshu. Awaikina Tiprasarokno Sakbaitani Vidansabha Amsiri Mono RD Block by Khobjak Karati Chorawo Thangai Jengjal Cheri Naika Koktoma Thorem Buskango Boromgrang MLA Tiprasa Amsini Mangbirno Nugi Tama Koksaka Khananedi. Jengjal as usual TTADC village lama kerai teibo kerai deprive bosor or same tak jesek mansak opposition MLA ngai khorangti sanai requisition rohnai application rohnai government busuk accept khai ab government ni upora sabka sath sabka vikas jodi hnei tongong ke rithum ang ta apply khainai ang to rinai ani je mansak ani power ang bo kaise limited power ekono try khainai je samung orongnya DM ni oro talangnai DM ni orongnya ke secretary note talangnai chief minister no letter sine abono khaiman sir monoblog na andar to 22 ta bisi tongone bising to bob bisi tabuk sok jora visit khaibejak bisi almost 80% bisi is cover khaika ang sob samoy no most backward class bisi no setang preference do visit khaika aboni bising obno nang romoi man obo at least 5th 6th number o tongnai obo same brick soiling pitch road करे, कच्चा road, brick soiling करे, हम है ना, हम बस